Uyabona? Sizothatha isinqumo ngomhla ka4 November ukuthi senzani ngawo. Asizukumsabisa thina uhulumeni. Sithi akasilalele manje ukhetho lungakafiki. Akasilalele manje uhulumeni ukhetho lungakafiki ngoba uma sekubheka okhethweni sizosho ukuthi akwenzeke kanjani. Uma bengafuni ukusilalela. So ke sicela ukuthi ke nani mase nizokhetha amakhansela. Niyababona abantu abalwela umphakathi musana ukuthatha umuntu ngoba eweqembu lakho ebe yisibozi uma sikahle ukuthi kumanje uthatha imali emakwerekwereni mase kufanele kubekwe ikhansela senibeka umuntu odevela entshontsha uzonisiza ngani lo muntu bukana abantu abalwela umphakathi nivumelane niphikisane kodwa nivumelane ngokuthi cha ekusebenzeni angimthandi impela kodwa ekusebenzeni uyasebenza simbonile enza u1 no2 no3 akekho umuntu oqashwe ngenayo experience musana ukufaka abantu ebukhanseleni ngoba nibathanda akasikhombisa umuntu uthi adenzani ngaphambi ukuthi angene ebukhanseleni iphelile indaba yokuthathwa uvobe kube indawo yokugugela leyana akusiyindawo yokugugela leyana umuntu nje athi ngoba esehlulwe impilo bese athi uyogugela ebukhanseleni phelile ke leyo nto leyo abantu abasha abasukume bephile ngicela nina abantu abadala uzele ingane umuntu omdala uzele ingane yiba nonembeza fisela ingane ukuthi aziye phambili mina nje yami impilo ingomuntu omusha kuphela mina ngingajabula nje South Africa siphathe umuntu oneminyaka u24 abe upresident wethu ngakujabula lokho ngoba ingani sizomgada thina singabathi sibadala ngithi umsebenzi wethu ukugada la yini lese parliament ekuthiwa umuntu omusha una 65 umuntu ogada into yabantu abasha una 65 ukhona umuntu osenephupho lokuthi kuzokwenzeka 35 years na 65 yabo asibuyiseni iqiniso kuyo yonke into esiyenzayo hlanganani bantu bakithi abamnyama yekani le nonsense abantu amapedi amatsonga amavenda abesuthu nazo zonke lezi ezinye izizwe yekani ukutetema yekani ukutetema lokho nithi hayi amazulu akuthi ubani ongenza lento ubani onikele ngempilo yakhe akona amazulu akusithine esinikele ngeimpilo zethu njoba nilibelethe amazulu kwayi into engathi shu asingene ndawonye sime ngandawonye nifunde kumazulu nifunde ukuthi isibindi siyaqhunga uyabona mangabe kunesihlahla esinameva uyabona manginesihlahla esinameva usubonta ayikho indlela yokuhamba uvala amehlo ufaka ikhanda uphume ngale ngaphesheya angithi nathi senza njalo singamazulu yekani ukufuna ukumarinatwa yekani ukufuna ukuncengwa abantu abangezinye inhlanga yekani ukufuna ukuncengwa nincengele izwe lenu ningabakithi asihlali ndawonye kodwa ningabakithi amapedi amaXhosa abesuthu amatsonga amavende ningabakithi nonke musana ukufuna ukuncengwa nincengele izwe lethu sisukumile thina saveza amakhanda sabeka impilo yethu engcupheni nani yenzani njalo musana lokhu nithi hayi amazulu into yamazulu bathini ngesuthu into yamazulu akuyona into yamazulu le ukuba bekuyinto yamazulu manini nginenzele naso sibonele niyabona lamazulu agcwele eGoli wonke ngoDisemba suke seKZN phela ukube into yamazulu besolinda uDisemba thina bebuye ekhaya sizenzele into yethu le sivala umlomo bathi ngilapha mina manje angithi ngoba ngiyanibatla angithi asambeni siyobatla amaphoyisa kufunene spray ufuna kungena amakhansela nani uze ne-spray MMC asisefe lapha egate makele uze ne-spray ngifuna embombela ngiyeza lapho embombele kodwa